Meng solyan ti Jesus tatayay Luke. Luke sabta selontel hinalo. Pateletu ti sande, te solhi nahi hani hetehu amal. Lato kawa sanda ti lato ape seniwen. Lato ningahi tehu pot lahu ke sipone amali Jesus ape hulinan. Ape lato so hani leilon to he lato kum ningah tupui tel masiwi Jesus. Lato tatakini ape tuatu lalolal. Mua seilon take hau tu ya hani kapilato. Puhuau lalu heu talepale pangone. Tesol hehin mamata hawane ape lato lokuha lakuahani itan. Mua seilonien hone lato ukek. Kalahai am topah upiuptel seilon mohin hetone takamaten. I kumahe iye. Imoy aliawin. Nameniwa kakayan ti kakanawen amuto ti Galili. Lokonien iukek. Ngatel nati seilon hoiliay lahana hani minite ka seilon wulahalialun. Latahi hake anga hani hekros ape ngamat. Tuahe muhi ngain toluhu ngamoy alia. Titasol hehin hongoa. Lato nameni aliake kakai Jesus. Lato nahi salili amal ape lato kaki hatapo waliko ti sesohot hani tesol huopanim tel kai Jesus. Mateka kapilato. Tesol hehin kakiay tenen meeng ien hani tesol aposel. Akalato Mary Magdalene, Joanna, Mary teltini James ma hina hehin liay. Tuahe lato sokok tesol hehin tua kak lalolal ma lato kapake. Tuahe pita tua ape kilong hani hetehu amal. Iwana hani leilon ape ningahi mewanai teik maya pukhuyay Jesus. Inahi alia hani kapi tesol liay ape iton namiloy tatakini waliko ti isosohot. Ngayon tintetehu hunga kahi Jesus na hani tewaw tuan akan Emmaus. Say masin huopanim tehu kilomita kau ti Jerusalem. Ti lalu nanahiwa, lalu he kakak lawe waliko ti isohotuin. Ti lalu to kakak, Jesus sohot hani kapi lalu ape inahi akati lalu. Tohe lalu kum ilatioi i nakepula lalu, masin ikum kheu. Jesus kame lalu, amulu he kakak waliko la. Lalu tu hamalum, kawalalu kola kalau lalu pate teluan. Tel ti lalu akan Kleopas hone Jesus. Uhayak mewanai o leli takaselon tila nahi hanwa Jerusalem kumcoy waliko ti sosohot iyen. Hinangain tamusuen. Ika mea waliko la. Lalu pahoy ukek. Waliko ti sohot hani Jesus ti Nazaret. Tel kulue kakai hayo. Hayo hapohea i apekilan seilon sameni pohe kakayan mapuasan. Teka masiwi tua ti hukumne hayo maseilon mateka masiwi liay ti kaha. Lato ailen namil ti teleyan ape hani lahatahi hakea Jesus hani he cross ape imat. Ayah sokok i setetel okoke teka seilon ti Israel ti haitake teka Rom. Makawatan tenen. Tuahe lahat telei i ngain toluhu tamusuen atap tenen waliko sohotuen. Ape tetelao menge tesolhehin kahi Jesus ti lato aliama hetehu amal ihahatakina amite. Lato kumniningah tupui Jesus. Lato ukek lato ninghai hina engel ape teka engel hone lato ka Jesus ape muin. Aile ape teka ti amite nahihani hetehu amal ape lato ningahi masin wanen ti tesolhehin kakaki. Tuahe lato tai ningahi Jesus. Ape Jesus hone lalu ukek. Patumulu pate ailan. Pate amuto so haha kokol hatesol waliko ti teka kuluyay kakai hayo kakawen. Hoy namili hayo ka Christ kaumu lalape kawatan mamoloan. Ape muhin hayo hamoya i ape wakihani tesol tonain tua lelitonan. Ape Jesus nekihani lalu ka waliko ti Moses mahatesol teka kuluyay kakai hayo taiwen kakak alia i. Tilato hoy hanwa Emmaus Jesus lehi nahi ahe. Tuahe lalu ukek. O tilimuen kapimili nakesikole ape tilok. Ape iso akati lalu. Tila totoang, Jesus waki take bread. Ika kemulik hani hayo, iwiki ape hani lalu. Tatain yen pula lalu heu ape lalu ila coy Jesus. Muhin ape kaluta ti lalu. Ape lalu kakak alia puki lalu ukek. Tika kohe awesal, ti akalu i amuam hawane ti ikaka kapikalu
maneki hani kalu kakainti he pepai hayo. Lalu tu huluta ape lalu nahi alihani Jerusalem. Tetesol ho panim tel kai Jesus mateka kapilato apupunga. Lato kakane lalu ukek. Salan wanen. Tel maswi Jesus imui haliawen. Tini songot haniwen kapi Simon Peter. Ape lalu kaki hani lato waliko ti songot he awisal. Lalu ukek. Ti Jesus wiki take bread. Tatain ien wanen ape amili ilat yoy i. Lokon ti lalu to kakaki hani lato tesol waliko ien. Jesus take hautia hani kapi lato ape ihone lato ukek. Amuam ti hayo hani amuto. Lato ong mamata hawane nak lato sokok. Lato niningahi hosaitel selon maten. Tuhay Jesus ukek. Alhan amuto mamata. Ala amuto kum kakapake ka nga moi halia. Pakaiwa minak maaek kasalan wanen nga. Soti mga leham to cuy ka nga tel selon mohin. Hosai selon maten tap tupuan masin tiam to ningahi nga hina. Ika kewa ape kolahani lato minan maain. Lato ong maamuam hawane tuhay namilo lato yuke huaik. Aile ape katei lato an. Ape lato hani i tei hihilelean. Iwahi ape ani hepula lato. Muhin ihone lato. Tinga tutuen kapi muto ngahone wen amuto kawaliko tilahat taiwen deli pepai Moses. Teka kulei kakai hayo ma leli pepai Sam. Ikakak nga liay isohot poponawi. Ape Jesus hakewa namilo lato sale kakain ti leli pepai hayo. Ihone lato. Kakain ti leli pepai hayo yuke ka Christ tunahi kawatan mamoloan lalap ape mat. Tuhay muhi ngayon toluhu imoy alia. Hutui ci Jerusalem teka kahik sawateni meng solian ti hayo hahitake akak. Hani teka selon ti lawe hu. Teka lato yahu ti lialoy wawulaha. Hayo okokilaha ti kawatan ti saun alun ti laha. Amuto kakihata po waliko ti amto ningahiwen isohot haninga. Mahatsol waliko ti nga hanawen selon. Ape nga hani amuto Holy Spirit. Masin ti tel tamak hayo kakawen. Amuto tiliwen Jerusalem ateng itain Holy Spirit haniwa amuto po ti ailay puasak mati kapiti amuto. Muhinien Jesus hakahita tesol kahikahin ti Jerusalem hani tain tewaw toan Betani. Ituli ni minan hani patul api kamay hayo ti hualia lato. Ti ien hayo waki i hani tesol tonan patul. Ti Jesus saliliwa tesol kahikahin lato lokuha ape lotu sameni i. Muhin ape lato nahi alia hani Jerusalem hetekie lalape amuam. Lawe ngain lato nahi hani ingi hayo. Lato lotu sameni hayo makak kemulik hani i ti lawe waliko i ailewen.